Turi ku mugoroba ku isaha y'isa 12 ku isaha ya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari tariki 7 Mata mwaka 2026 binyuze ku rubuga rwa X ya President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hatangajwe agahenge mu cyongereza tuzi nka ceasefire kamara ibyumweru bibiri mu ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bari bahanganyemo n'igihugu cya Iran. Bukeye bwaho ku itariki 8 Mata mwaka 2026 isi yose yatangarijwe yuko agahenge katangiye mu burasirazuba bwo hagati aho intambara yari kubera n'ubundi. Mu masaha make cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaje agahenge. Igihugu cya Iran cyagabye ibitero kuri butaka bya za drone ndetse na za misile ku bihugu bitandukanye bigera kuri 4 harimo Kuwait, Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Saudi Arabia ndetse na Qatar. Ibi byonyine byagaragaje ko igihugu cya Iran nta mikino gifite ndetse by'isi yose ishaka yuko bafungura umuhora wa Hormuz ndetse banagahagarika intambara hagati yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagaragaje neza yuko bidashoboka ahubwo irushaho gukomeza kwataka ibindi bihugu byose bifitanye umubano mwiza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza iyi saha Iran kwerekera yuko yari Amavubi yatangaje neza yuko itazigera ifungura umuhora wa Hormuz ku itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse natangaza neza yuko izatuma Amerika yicuza ibyatumye itangiza iyi ntambara. Ese ubundi tudaciye kure, ubundi igihugu cya Iran kiri guteza ibibazo isi yose kugeza amagingo ngaya ni igihugu ki? Gifite izo mbaraga se mu bya gisirikare ku buryo kizengereza neza byuzuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Israel, ibihugu by'ibihangange bitinywa na buri umwe wese ufite igisirikare ku isi. Muri iki kiganiro ngiye kugusobanurira neza imbaraga n'ubushobozi bwa Iran bituma izengereza isi yose. Muhaye ikaze mu gice cya mbere cy'icyegeranyo gicukumbuye nahaye izina rya Choke Point in the World, bisobanuye ahantu h'ingenzi kandi hafunganye ubucuruzi bw'isi yose bugenderaho. Niba rugamba rusanze ku murwa mukuru amakuru agezweho n'ibyegeranyo mu gihugu cy'u Rwanda, icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe ugafungura akazogera kugira ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri isi nzima dutuye. Nk'uko bisanzwe njye ndi Mr. Irene. Muhaye ikaze. Ubundi mu buzima busanzwe igihugu cya Iran ni igihugu kiri ku buso bungana na kilometero kare miliyoni n'ibihumbi 648 na kilometero kare 195. Ibyo bikakigira igihugu cya 17 mu bihugu binini bituye isi. Igihugu cya Iran kikaba kizengurutswe n'ibihugu 7 ari byo Iraq, Turkiya, Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, Afghanistan ndetse na Pakistan. Kikaba gituwe n'abasaga miliyoni 93. Ibyo bikakigira igihugu cya 16 mu bihugu 20 bya mbere bituwe n'abaturage benshi ku isi. Kimwe mu bintu wamenya ku gihugu cya Iran nuko abasaga 70% ko abaturage batuye mu gihugu cya Iran batuye mu bice by'umujyi, mu gihe abagera kuri 30% batuye mu bice by'ibyaro. Ibyo bisobanuye neza yuko muri miliyoni 93 zituye igihugu cya Iran, miliyoni 35 n'ibihumbi 100 batuye mu bice by'imijyi, mu gihe 27 n'ibihumbi 900 basigaye batuye mu bice by'ibyaro. Igihugu cya Iran n'ibindi bihugu nacyo gifite igisirikare kandi gikomeye kinatinyitse ku isi hose. Igisirikare cya Iran kizwi ku izina rya Islamic Republic of Iran Armed Forces. Kikaba kigizwe n'ibice bibiri by'ingenzi ari byo byiganjemo icyo bita Islamic Republic of Iran Army. Icyo cyonyine kikaba kigabanyijemo ibice 4 ari byo abarwanira ku butaka, mu kirere, mu mazi ndetse n'abandi bonyine bashinzwe kurinda ikirere gusa ari byo bakora. Igice cya kabiri cy'igisirikare cya Iran gikomeye cyane giteye ubwoba kandi icyo cyica kigakiza muri iki gihugu bakita Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC. Abasore n'inkumi bagize iki gisirikare nkubwiye iyo bageze ku rugamba bica amagini. Iyo mugiye ku rugamba bagakina no guhangana nabo bagukubita baguturaye neza bakakwima n'umwanya wo gutoragura amabuye. Iri shami naryo rigabanyijemo ibice 5 by'ingenzi mu gisirikare cya Iran. Hari icyo bita Ground Force abarwanira ku butaka, Aerospace Force, Navy Force, Quad ndetse nabo bita Basic Forces. Aba ni abaturage bunganira igisirikare mu buryo bukomeye cyane mu gihe urugamba byaba byakomeye cyangwa se bagatabara aho rukomeye. Iri shami ry'igisirikare cya Iran ryitwa Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC. Niryo shami rikomeye cyane riteye ubwoba ku isi hose ari ryo ryajenegereje Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel ndetse n'ibindi bihugu byose bifatanyije nabo. Ibi byose ngusobanuriye ndetse n'ibindi tuzagaruka mu kiganiro cy'ubutaha
bisobanura neza yuko igihugu cya Iran kiza mu bihugu bya mbere bikomeye cyane bifite igisirikare gikomeye ku isi hose. Ubundi igihugu cya Iran twese turi kuri page imwe yuko ari kimwe mu bihugu bikomeye cyane ku isi hose, kikaza mu bya mbere bitunze peteroli nyinshi ndetse na gazi nyinshi ku isi. Ibaze ko igihugu cya Iran gitunze peteroli hagati y'9 na 11% bya peteroli y'isi hose. Ibi bikayishyira ku mwanya wa gatatu mu bihugu bitunze peteroli nyinshi cyane ku isi. Ni mu gihe ubushakashatsi nakoze buvuga yuko igihugu cya Iran gifite gazi ingana na 17% bya gaze y'isi yose. Ibi bikayishyira ku mwanya wa kabiri mu bihugu bitunze gaze nyinshi mu butaka ku isi. Ikindi kintu wamenya ku gihugu cya Iran nuko aricyo gifite imbarutso yateje ibibazo, impagarara, guhangayika ndetse n'ingaruka mbi ku isi hose, kuva ku mwana muto w'uruhinja ucyonka kugeza ku musaza rukukuri wibereye iyo mu byaro bya za Gakenke. Ndetse ahantu bibera akarusho biraza neza izo ngaruka zikakugeraho uri kumva iki kiganiro. Iyo mbarutso nta yindi nicyo bita umuhora wa Hormuz, mu ndimi z'amahanga bakunda kwita Strait of Hormuz. Uyu muhora wa Hormuz uherereye mu majyaruguru y'igihugu cya Iran ndetse ukakora ku majyepfo y'igihugu cya Oman, ukaba uhuza igikombe cy'Abaperesi ndetse nanone kandi ukaba uhuza inyanja y'Abahinde. Uyu muhora wa Hormuz bivugwa yuko ariyo nzira ya mbere ku isi hose inyuzwamo peteroli nyinshi, ku kigero cy'uko inyuzwamo peteroli ingana na 20% bya peteroli itembera isi yose, ndetse na gaze ituruka mu gihugu cya Qatar bivugwa yuko ari hinyuzwa. Bikaba ari nayo mpamvu iyo wafunzwe uhereye ku bihugu binini nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukamanuka mu bihugu bitoya cyane byo ku mugabane wa Afurika bihagarara amaraso, imitwe y'abaperezida igashyuha neza buri umwe wese utuye ku isi akabona yuko byajaguye ku kigero cy'uko bamwe mu baperezida bipostingishwa amaposta agera ku 9, ugasanga 5 muri yo ari kwemeza ikintu kimwe cy'ukuri, andi anasigaye akaza ari kuvuguruza ya yandi. Ubundi uyu muhora wa Hormuz ukoreshwa n'ibihugu bitandatu cyane kurusha ibindi bihugu byose ku isi, ari byo byiganjemo icyo bita Saudi Arabia, Iran, Iraq, Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Kuwait ndetse na Qatar. Kimwe mu bintu wamenya kuri ibyo bihugu maze kuba nakubwira nuko ari byo bihugu bya mbere bituma twese ku isi tubona peteroli ihagije ndetse n'amagazi. Ubundi uyu muhora wa Hormuz abanyabwenge bakaba baje gushishoza neza bavuga yuko ari choke point y'ubukungu bw'isi. Impamvu bavuga ibi nuko Strait of Hormuz ari kimwe mu bice bike cyane by'ingenzi bigira ikibazo twese amaraso agahagarara, kuva ku mukene wa mbere utunze inganda zikomeye ku isi kugera ku mukene witegera akamoto kiwe, ugasanga byamugezeho ingaruka zikomeye. Ibi birasobanutse neza yuko iyo umuhora wa Hormuz wafunzwe buri kimwe gihenda neza kujya no ku rusenda twihingira mu mirima yacu ukagira ngo tuyicukura mu birombe bya essence. Ndagushimiye cyane niba twabimera ikiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye, kandi reka nkwibutse nimba rwa mbere sanze mu murwa mukuru amakuru agezweho n'ibyajyanye mu gihugu cy'u Rwanda, cyuzebwa no gukanda subscribe ugafungura akazogera kugira ngo uzakomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibitangaje kandi bicanganye kuri isi nzima dutuye. Nkuko bisanzwe nari Mr. Irene, naho utaha.